sad je i osvjetljena preko noći, baš lijepo svijetli. Još jedan krug, pa još jedan, pa ti se tek onda zaokrene prema Sartiju. Oleandera prelepi su. Tetka reže šunkicu. U što dobro izgleda. Nole nam je proplivao. A čuješ kako priča? Priča na srpskom. Jutro je, došli smo do jedne radnje lokalne. Kupimo hleb i mlijeko. Može. Cena trešenje 9 eura. Koliko kratak? 60 centi? 60 centi, a baš su dobri. Kod nas? Kod nas su, pa bili su, ne znam, 120 dinara. Koliko? 2 do? Da, možemo i banane, možda. Uglavnom su u radnji sve stariji Grci. Šest komada. Našli smo i hlebić, evo 1,40. A uzmemo i ove bagete, ha? Pa može. Koliko će sandvič? Može. O, pogledajte ovu boju. Oleandera prelepi su. Kako lepo miriši, jel da? Na ribu, da. Ostavili smo hleb kod kuće pa smo sad došli malo da prošetamo ovdje do ovog starog grada. Zapravo to je tvrđava neka, jel? Šta je to? Deca spavaju. Tamo su moje sestre i zet, oni će ih pripaziti. Jako je lepo. Evo vamo negdje, evo, baš tu kod ove kuće, tu je naš smještaj. Pogledaj ribe, molim te. Moram prići da ih snimim. Pogledaj što su se okupili, jedu nešto. Izgleda da ih ovdje često ima. Oni ih tamo sve rojevi. A da, ovdje je mirno pa. Evo, kapija nije zatvorena. I ovo izgleda nešto novo. Ovaj kanap. Na nekim videima što sam ja ranije gledala nije bilo ništa. A sad je i osvjetljena preko noći, baš lijepo svijetli. Da, sigurno su morali da figuraju taj. Da, taj deo gdje se šeta. Evo, ako malo da pokažem cijelo mjesto. Jako je lijepo što je šumovito i noći su prijatne, nisu hladne, nisu pretople. Malo snimim kako je pravljeno. Kamen i neki materijal. Kako se ti provuče kroz ovo žvunje? I joj. Bocka ovo neki bambus. Nemoj da me s bambusa neka zmija ovdje. Se popnem malo vam. Djeca kad budu gledala video odmah će biti što niste nas poveli. Voda je prelepa. Prelepa boja. Neki naši peci. Da, baš lijepo miriši neko cvijeće.
Evo bosiljak ovdje ima. Isto je dubina ovdje. Baš je duboko. Jao, kako je fino. A vazduh, prelepo. Cvrci. Sad smo na samom ovom krugu poluostrva. Zapravo ovog dela. Ima tamo još jedan krug, pa još jedan, pa ti se tek onda zaokrene prema Sartiju. Tamo je prvi prsten, jel? Da, ovo je vamo. Ček. Ono je. To je prvi prsten tamo. Ono da, prvi prsten. Kassandra. Ispred naše kuće staje jedan kombi što prodaje ribu. How cute is that? Kalimera. Idemo da vidimo se dečica ustala. One dosta će mi ovo dvorište. Pa ko si to pobudio? Jeli, Lalo, dobro jutro. Vidiš kupata sveža riba, vidim te. Aha. 11 evra, 12, 15. Neki mali dečak. Da, okej su cijene. Evo tetka reže šunkicu. Ušto dobro izgleda. Doručkić, ispekli smo pitu, dobro je ispalo s ovim korama, ima samo 6 komada unutra. Malko su deblje, neke domaće. Ovdje je Miki spremio omlet, da. Dobro je ispalo, dobro izgleda, a sad kakva će biti, okolo je meso, unutra je sir. Tata i Nota su napravili kanal, kažu zamku za onog što prodaje krofne. Neće vidjeti, Janole, pa će upasti. Da vidimo kako će to Čika da radi. Tata, ti si se izgleda odmorio, vidi se po kopanju. Ajde, truškite. Trušava to. Moramo da napravimo. Još malo se družimo i Keka nam danas ide i vraća. Oni idu malo ranije. Sada smo na istoj plaži, samo malo dalje. Ovdje nas, ovdje ima i ležaljke i suncobrani. Super izgleda. Idemo da popijemo kaficu Mikija. Zgoroše noge. Može vidjeti. Da vidimo koga ovdje ima. Gdje ste vas dvoje? Je lijepo tu? Da. Kako je to tetka dobro smisla? Mogu da vas zaljuljam malo? Ne? Okej, uživajte. Čekaj da vidim. Dobro je, nema više. I meni. Tata igra igru. Ajde da vidimo. Ajde, Lara. Sad Lara treba da pogodi. Ček, evo tu si.
A šta treba da pogodi? Zlatnog da uzme. Aha. Ja, probašala se. Ajde meni zatvorite oči. Ajde. Čekaj. Čekaj, nisam još ni stavila pa. Koji je zlatni? Ovaj žuti, jel? Da. Vrtim. Nisam uzor, tražim da još Aha, ne može tada. Što brzo ti skida kao dok si pogriješio. Pipan debo je ovo da. Sonic. Ovo je Nole osvojio neki dan. Hoće Noro sad? Zapravo kupili smo onoj prodavnici nekoj. Vrtim. Taj je pao samo naš. Vidimo. Bravo! Tata ga zaveno. Pogodio je, nema šta. Nole nam je proplivao, ja znam da sam to već pričala. I evo ga sad samo bućka. Od tetke do obale. Šta je tetka? To je opet ribica. Jao, malih ribice, one se stalno grickaju. To ti je tretman, besplatan. Tu je i Petar u vodi, eno ga roni. Tamo Andreja i Žeki su na dasci, uživaju. Lara je bila i pobegla je. Dosadilo je je. Slušajte ovo ljudi, ovo moram da vam pokažem. Ajde nektarina, ajde vitamina. Trudi se čovjek, vid masnavi kamer. Sad je bolje. Trudi se čovjek da priča na srpskom. Ajmo lubenica, Jovane. Sin nam je malo bolestan bio, pa se sada odmara. Ostatak ekipe je na plažici. Ja uživam posle večere u dvorištu. Cheers. Evo, spremamo se na put kući za Srbiju. Da. Posle koliko dana? 8. 8 provedenih u Toroniju. Bilo nam je lepo, jel deco? Jest. Da. To nam je Meni bilo super. super. Keka je otišla 2 dana ranije, to sam čini mi se i rekla. Zato što je Jovan bolestan. Jeste, Jovana je uvotila stomačni virus, a i oni su planirali da odu ranije. Moj telefon je nešto blokirao, tako da će ovo možda biti malo slabija rezolucija. Snimamo sa Pecinog, ali evo, spremni smo, krećemo kući našoj. Idemo. Čekaju nas Hugo i Pasuvača i Maza. Da, svi bi ostali malo više, Da, meni ili se možda ne. ostaje. Ade, a bi ti ostala još? Da. Bi. Ja bi ostala. Da se preselimo? Ne. A na 3 mjeseca, 4. Ne. Pa onda opet tako vratili Ne, se. no je odlučan. Dobro, može. Ja. Zolja će ima ko priče. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Lajkujte nas, zapratite nas, a mi se vidimo sljedećeg puta. Svako dobro, čao! Hej, hej.